Kini kedek All India Radio Shalom ke khubor ban puli delus tasim kini kilong kimat makongsan jong ke khubor. La play hnin kasngi ya kecinya shong bishar ba arsengi jong ke National Human Rights Commission NHRC na kebenta ke Jilla Meghalaya Mizoram ba Tripura ha State Convention Center Shillong. Bu maunongrim umutirang ba ke Jilla ukonrat ke sangma na kebenta ke jingpin pha bat penthamai ya ke JN Stadium ha Shillong. Bat Meghalaya kandai yut kibriu kidang yut thamai ya ke jingpang COVID-19 bat iwei ibalaklan hnin kasngi. Hashua bingle chiku kubor ke babnya inya shashkore ke nikijing penbena. Namar bakari India kala lawan ai hadu palat chispa klur ke dawai tika banyada na ke jingpang COVID-19 ke All India Radio ke ai kublai ya baro ke doktor ke nurse ke nong trai bahak mat bat baro ke tu ke balapen la ban kenjo shauni umaumer. Wat la kari kala la ban kenjo kat kani hendrai ngi maham ya baro ke nong sngap jongi ba ke jinga kun persya ya ke jingpang COVID kampat kut setia. Ngikan tu nomor kata ya kino sngap jongi baki deban pendap pura kecing aitika bat banyarap lem ya ki weiru bakin aitika no kamkloi. Hakini ki ayom tamasa ken mau ban le ya kini lai tali ki rukom le ki basu. Dengi ki cingda kamat bat kamut penjinga iwei na iwei pan bat kam le ku yakakti bat kakmat. Nak bentai ke jingtip ke babanya sepang ke jingpang COVID-19 pilak ban pun hau National Helpline Number not iwe alai kendai hinyo pra not sau hendriu bat iwe not hinyo san lani hau Helpline Number ke Meghalaya iwe not pra bat iwe not hinyo not mentapan ke kubor ke babanya. Lapli nin kasngi ya ke jinga shong bishar ba arsengi jong ke National Human Rights Commission NHRC na kebenta ke Jilla Meghalaya Mizoram ba Tripura ha State Convention Center Shillong. Haba ajin kren ha ke jinga lang play member justice jong ke NHRC Justice Mahesh Mittal Kumar ulong ba ke jing persyang na kaliang jong ke commission kalong ban wanra ya ke jing pensung thu bat pensha shapang ki hok long breu man breu bat kumnu ban weng ye ke jing ba ki breu ki mat ha ke be dei ba ke jing yu rot ya ki hok long breu. Ulong ba ke commission ka persyang ban yarap khamtam ye ki tu ki baduk barang li ki baduna ka yo ka kon. Justice Mahesh Mittal Kumar ulong ba kani ke jinga shong bishar kan play ya kalat ban jata ya ki kambe day bat ki hok long breu hakini ki laitali ki jilla ban ai lat ru ye ki nong don benta baro bakin pensngau ye ki jingmut bat jingsu khya jongki bat kani ka nyarap ban penbet ye ki lat kumnu ban weng ye ki jing ki be day bat ki hok long breu man breu. Kibele don lang hak jinga lang ki kentup ya ki dekot jong ke NHRC ki dekot ke Meghalaya Human Rights Commission Secretary General ke NHRC ke Chief Secretary ke Meghalaya bat ki wede ki riu satyan bat ki officer sorkar ki bana Meghalaya Mizoram bat Tripura. Menteri rang ba ke Meghalaya ukonrat ke sangma nin kasngi ulabo ya umaunong rim na kabenta ke jingpin pha bat penthamai ya ke JN Stadium ha Shillong. Lale ya kani kum shibenta jong ke jing rakhe ya ke jing yo Jilla Bapura. Katana sports jong ke sarkar India kala ajing menjur ya ke Hindriyutli ke center ya lekai kum ke Khelo India Center of Excellence KISCE bat ya kini nsakantiyo bat penbha ya ki lamba ka mangtengka ka balong Hindriyuponyo point laipo ar klur tengka jong ke snem arajar arpo wei. Kajing snapen bhai ke center kalong hakaliang kajing penbiang ye kitiar kitar badon kam kat kum kejuk menta kajing bo ye ke sport science facilities bat kajing bo ye kinong hika sports neki coach ki batben bat kiwei. Menteri rang ba ke Meghalaya ukonrat ke sangma nin kasngi ulabu yung mau nongrim na kabenta ke eco resort jong katanat chungokai hagashnong sakal aduma kabahap hapo ke Nokrek Biosphere Reserve ha West Garo Hills. Hakajing keren jungu menteri rang ba ula pentim bakane ke resort kan long kawai na ki tourist resort kababiang tam hakatan jate lam mingi jong kari India bat en penlut arpau lai klur tingka na kabenta ke ni ke project bat en pendap ruyaka hapo shisnem. Da ka baong bakajing kenteu shaplang ya kajing im ki priyo kalong ru lamba ki kam chung okai perthai menteri rang ba ula pensai bakane ke project kadai ka nong kenti jong ki priyo ka than. Ulong ru baka sorkar kalayok pedang news pak klur tengka na ke JICE na ke mentaban kentiu ya ka kam chung okai harilum khasi bat garu.
Umentri rangba ula pentip ru baka water reservoir project kanyada bat pennek pensa ikiwa do bat kiwa bat ikidok khado bat shen unsa pentri no yakani ka project hakajilla. Lasan ranlam ya umentri rangba da unong aibut barangba u Thomas A. Sangma u Chief Whip ka Sorkar u Marquis N. Marak u MLA ka Siju Rangara u Rakam A. Sangma bat u Deputy Commissioner ka West Garo Hills u Ram Singh. Usimbut Menteri Rangba ke Meghalaya uba Preston Tensong ubadai Petru yakatnat PWD Roads ula pentikna baka National Highway Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL kadang pelong kejing thojing wo nakabantaban pinbha bat kentiu yakasurak highway umyam ratachera bakan thop yakashilong bypass nakatulin shaka 4 lane. Uba Preston Tensong ulong baka Sorkar kalathung laki jong ki committee nakabantak East Khasi Hills ka West Jainta Hills bat ka East Jainta Hills bakin pet ya ka jing pinyo jaka nakabantaban pinhe ya ka surok. Ulong ba ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills ka nong ka chairperson jong ka committee haka district nalor kata katanat revenue ru kan don benta haka committee nakabantaban pet ya ka jing shim jaka bat jing siu ya ka bai jaka. Nalor ke Umyam Ratachera Highway ke jelakan senaru ya ke surak 4 lane na Rilbong hadu Upper Shillong kum Shibanta jong ke projek sena surak National Shadauki. Kini kedai ke All India Radio Shillong ke buan lam sepi ya ke kubur. Ha India lada ban ai palat chispa lai paulai point hendai paulak kedawai tika hapok ke nationwide vaccination drive. Kejimdon kibrio badang Shitom Hakari Kaduna Iwe Nakashispa Nakibayo Ekajingpang but Kajinko Junkibreo Kalong Kandai Popra Point Laiponyo Nakashispa Hakajo Kapor Hamegalia Kiladon Kandai Mut Kibreo Kibadangyo Pumaya Kajingpang Henin Kasni but Iwe Ibalaklan Kajingdon Junkibadang Shitom Munta Kajala Kalong Shispa Laipo Prangun Kibalakot Henin Kasni Kilong Hinyopo Laingun but Kibalaklat Barok Kilong Shiaja Sauspa Hinyopo Hinyongun Umentri ka kwet ka kya jong ka soka preng o Mansuk Mandaviya ulong bapalat sanpausan na kashispa kibriyo hakari kibalabyang karta kiladyapan atika pura haukurwo Mandaviya ulong baki India kalakenjo Sasha Uwe Umaumer hakajiya kun persa yakajingpang COVID-19. Ulong bada kajing let ya lap pensungtho bat aitika haman lagi tliuyeng kalanang penbon ya kajing simtika jong kibriyo bat kanehi kapen ya kajing ya trelang banyak kun ya kaklam COVID-19. Ka National Green Tribunal NGT kalabata ya katnat Environment, Forest and Climate Change jong kasoka pedeng ya kasoka Meghalaya ya ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB ya Deputy Commissioner ka East Jainta Hills but State Environment Impact Assessment Authority SEIAA Bakin ujor affidavit hakabede but kajing ujor bala ai dak Environment Coordination Committee ECC jong ke ilaka sutnga halo kajing trekam jong ke karkhana thangdoyong ha East Jainta Hills District. Ka ECC kala ai kajing ujor sa ka NGT hak arpusan tarik urisau rengkat kajing keno ba kajing thang ya udoyong hakikar khana kibadon hak ilaka sutnga kalawan ra ya kajing jakhlia hakal air bat hak maryang barok kowe bat ka NGT kala bo banshong bishar ya kaneka kam hak lai photarik ukalalungkot arhajar arphawar Kum kajing itho ya kajing shakri bala ai ka kanhon jong ka Health and Wellness Center la sam khusnam bat pinkup brom ya ki lainut kinong tray ka kwet ka kya ha kajing rakhe ya ka Universal Health Coverage Day arajar arpuwe kabala long hakala singuble New Delhi kilainut kibalayo khusnam kilong iridalen kharum note MLHP ibarsi rangdong ANM but IRS maulong ibalong asha jong umsaw nong khara SHC HWC Ribhoi District but napdeng ki Health but Wellness Center hakajala Meghalaya de tang umsaw nong khara Health and Wellness Subcenter Ribhoi District kabalayo yak khusnam
Martin Luther Christian University MLCU kalapinlong ya kaching ajing hikai basisngi hanin kasngi na kabanta ke samla jong kasnong lapalang shalong kaching ajing hikai kalong kum shibanta jong ka project balatip kum ka alcohol use among adolescent tribals in 3 corners of India hapo kaching pet jong Dr. R. Jennifer War Principal Investigator Batlabaitan Kada ke Indian Council of Medical Research. Habakran hakajing halang play urang basnong kalapalang uba. Je nyota ulaban halo kajing ban kam ban ai kum kini kejat jing hikai kam tami ke samla kiban long kinoya lam lasai lasisngi. Kato ko kubwa kelakot nak All India Radio. Shalom.